Halo perlok te mentang ngawan sepi kejengi kop kwai dok kha jaka maul nep ke badai lasai kasni khalai tarik dai ban rius nam ar hajar ar pon riu te pech perlok kinongan bu jaka menta kasni hangni hamaul nep te pech perlok kinongan bu jaka menta kasni hamaul nep kilong ki baduna ba ki bawan bu jaka menta te perlok aleng ini pech no mentah. Pekinek jaka malang dep nanda berhanta pengrit dang duna bro haduk ki jaka ki bahmat padang ru nang duna bro bah malang dep mbok jaka bah kibun ki bawan kwai tas ni Idon he belum malah. dari jaka dang kelut ong Oh, ada keluar bak macam tah bah duna sisa capek haduk tai haduk kini jaka ru pek 4 don bro jaka babiang pengrit macam ni lancar ni 4 don wat duwe bro ru babuk jaka pengrit pek wat duwe ru 4 don ni pungbak rupet dang dona bro siapa palat kibawan bu jakam tas ngih ni hapok molong dap don WA sekarang sebentar ha Kam kurang mana? Kuatan. Kat kendai kan. Curlem ni. Kita juga cing bro. tapi tal hane rekod an biar hadu tau Nem tahu hente. Katai tak tahu lau mau kat dia. Tu terkendiat ya. tah Ring nyawa yang ngabung. kene tolong diselaj dang dontang hadu ang tu nadu nang ne seduk sitai klik ampadon bro tak kering video aduh atabodan kita ki program 4 don bro wero katnya ro kalan kabasat mi kha ras don bro kalau war fi kalau war nah Keluar. Amdan bro Kenapa je di kita?
Kena kalanya kejat. Muatang woi beruruk babu 4 dan. Ini lanya kejat. Tang woi rawan 4 dan. Ini 4 dan wat woi rawan ro. Ini jaka badan mau. Saya kini bahas perawan paj. Tang laju jaka. Tang tu woi. Pungba. Dang kalau coba palat ke jaka. Paj ini 4 dan bro. Tentang tu woi. Sekarang sebentar bahabat. Hanya stay.